Jisu Kristo kami pa arwaya, kapeja pa pinim seroim pe kai pa sansa, nem palu komongun menyala selo aloni timi bidu, selongunu Philippians chapter 3 verse 17 sim kakasa, so ludo, keep on imitating me, my friends, pay attention to those who follow the right example that we have set for you. So Apostle Paul Philippians atami ludo ne ngo ne tampa na inge mugdo ne himi kala lal imbo mu botote. O ka hao huna jijepa pinika lidio dan. Heka inumunum kala la klio imbo mu botote. Hala mulanjam ludo. So numpa pe Apostle Paul hala lutune lukoda miwat na pinika lidio dama pa. Pinika amikadi ahenyo dama pa ingya muge nyala datola. O Philippians atami lutu hela muyo hela iyo la. So iko dari barso kakayu ko Apostle Paul mo ludo si minunu ngobilo tara luko duke. Selo hera luti like ngo ngeka amio milali mudola. Nunu kedia pinka asalyo ka hempyo kepa mula dadu la. Pine hadike noke. Pine hade ko da nunuka alina alo hello nunu topa bechike hopa ngemi katinam dola ngone tampa na ingumu gdone him intomutote ho amia banta huna pine ka lidio daje dan hitampa intomutote la ludo selotare ngunu mulaje Christian atami seka berso klapine ludo ne si ngunu Jesu Kristo ngunu mine tampa na ingu mugenene heka lidio pine ngunu mine lan dari pota tonse kemetol don heka lidio ngunu ilamela sancha dopa mutote la ngunu pine ludo kedia pinka ase alyo ka hempyo kupa kontu mula da ayayo hala mula da koda ngunu sangkan sene sangomite paike make dari gana te chapa ke make hala ludo o goni ne si ludo ne ami abata huna jije pinika lidio dan pinika tonse keme ko pinika amika di ahen dan hemi kagla sancha tolyate hala ludo hopa ngunu ka ami abang ke tempo so kailo da responsibility do ngunu jije pinika lidio dala pinika tonse keme ko dala ayapa sancha gama koda ngunu ka klion ka sancha ne atantare sande lakima hopa mulaja ngunu church ka fellowship ka association ka ami aba tang pinika lidio dala mulaja mi katinan pa sancha gado koda ho kone abi church fellowship association ayapa sancha keno pinika tonse ko pinika khenyo ko sancha la ngunu ka church fellowship association ye jelo ka church pa fellowship association balikindo hongunu ka klion ka sancha monetare molu ka ye jelo empe ai pa sancha kendo la so kapado hopa Philippians mikande tampa na lutene mulaja mislo seka dari potau kala ludoke kagla pinika especially ngun Jesu Kristo kan tamban santen hem kagla sancha sa pinilo yang ko dupa pinilo aroe do ko dupa silo mulaja mi pini yang kincho pinika aroe do kincho amen.